Omushikirwa mukuru w'ihanga wa district ya Ntungamo Isaya Byarugaba Kanyamahane na LC5 chairman Sam Muchunguzi nubo batongwiza umurimo gwo korora uruguto rwa Nyamunuka rwitanzi orutwire ryo mu Mberambo mu ishaza rya Kajara katwara umuco gwo kutongoza urugudo irizoba rutandikira gukora uruguto rwino buringo bwa kilometer mushanju kandi n'urugita district ya Ntungamo hamwe na Mitoma konko bunarakara kitayakwa nanye niza kutero turicho umwanya wo gurwatana munonga na Mitoma abusiraha arunka kilometer imwe kuzarutindo rwa rwitanzi nabandi masaba bakamabitu mutakagenzira mbanze murebe mbere y'urutindo rurumu turuguto rwa chairman LC5 turuguto rwa chairman LC3 n'uruguto rwanyu imwe abantu bashimba bongera n'abantu bangayi banyamunuka then twineho bucenke umuburisa kahenje cyabashenyi cyaruhuga okoyona henda bujaje nehenda korwa konkebyo nabitire on budget yo mwaka ogwempiha oguguzefuta oguturuga Sam Muchunguzi umukuru wa district ya Ntungamo nagirango nibija no korora urutindo rw'umurembe orwa rwitanzi bakwatanise na district ya Mitoma gwo korora urukubi munonga so umuntu indibereze bampire nka district ya Ntungamo nakargije umuntu indibereze bamuhire ka district ya Mitoma nyona we urutindo rumwe tuna turutira hantukaye turutire rwitanzi China government kitakozire konke kigambo kiringu ezi sente ziri kohereza turikuzikozesa tuta abatura borekera amashemererwa kandi nubagirango ruguto rutwire ryo mu Mberambe munonga ito nkaba boda mwatu yamba akuba tube twabona bwine no kusoza sente kibohekero teranso umuntu usohozeze neziyo utamutwarire nibyebyo nasemerwa munonga kusanga bakorukora uruguto ruza kumaraho miliyoni nka go mu sente za Uganda gasha kweri yaserutu gusa